Ngesikubingelele sikwamukela ohlelo lethu olumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sesiyothulela abaculi bakho abashabahlosile labanohlozo namhlanje sikuphathele inkaka sikuphathele inkuzi sikuphathele inkuzi malanga sikuphathele igabhu sikuphathele iciko la ngempela uzokhumbula ke lensizwa igijima nomtshengiseni umfowabo gcotha into endaba msidi abaningi ngoba njalo mayishaya intombi khuluma zixoxa umlomo somaduma akhandonini ubose ethambo lapha kunyamba tezi imkhonkodi yibo ke laba abayishaya ngalawo mazwi ankenenezayo amnandi ayivusa itshitshi ke lawo mazwi ngempela amnandi kakhulu uzokhumbula ukuthi lensizwe esikhuluma ngayo njengamanje uje ncane izokubingelela abantu ibingelela abathanda umculo wamaskandi ibingelela bonke abantu eningizimu Afrika uzokhumbula ukuthi phela nje ncane ushaye ibuye emculweni kamaskandi ake sikubingelele ke sizwa kithi Salute kubo bonke ababukayo njengamanje nababhekile kule TV esenzana bese esenza ngithi mina unje ncane lo wangubani sekukude la ngisuka khona kade ngahlala ngichaza le ndaba kodwa ngichaza kunankinga ngikhipha iCD manje ngisuka emagazini ngikhipha iCD kanje ncane ngonyaka ophelile ngo-October bese ngikhothi date kowinga ngo-25 lapho ya 25 kwakusuku lami lokuzala lolo kwaba into emnandi yayifana ngazi njengani ukuthi ngiyazala mfana iCD Bafowethu njengamanje into ekufanele ilindele kakhulu umculo omnandi kakhulu umculo onohlonzo kakhulu umculo ozokwakho umculo one-message umculo onomlayezo ozophinde futhi uvuselele imizwa yeningizimu Afrika ozophinde futhi wakho uthando uzokhumbula ukuthi lezi insizwa beshaya ingoma ezimnandi kakhulu umtshengiseni ukwagcwetha zingamakhaguke nazo ibihamba nompondi ke lensizwa njengamanje sifuna ukuthi sikhulume nawo namhlanje sibuze ukuthi njengoba ithi ishaya ibuya kumaskandi ngempela ibuyile ngamandla ikuphi mhlambe efisa ukuthi kwenzela abantu uqhubela phambili siyazi ukuthi ngonyaka odlule uyawakhipha iCD yakhe yahlabahlosa yanohlonzo kakhulu uyahamba futhi enkundleni zokuxhumana yonke indawo nama-digital store bayithanda kakhulu abantu nakulo nyaka futhi silindele ukuthi lensizwa ikhiphe ngempela umculo ozobumnandi kakhulu mfowethu yini ongayithembisa abantu ubuyile mfowethu ubuye ngamandla ugalelekile ufikile mfowethu kunzima kakhulu ngoba ngishilo ukuthi ngikhiphile iCD ngonyaka ophelile ngisazovezela abangakwazi abanye abantu kodwa kukhona bazokwazi yazi bengikhipha iCD Yesikhiphile sami ngiyasithanda siye wena siye nomfuna ngiyakwazi ukuzofuna bengicela ngiyeke isikhebele sami lesi isikhebele sami lesi sami lesanda bye Zobaba wala bakudala uboni kodwa ngoba ngiyazi khona mana emthando umculo wamaskandi khona ngifuna ukuthi insizwa ke sithi uyipheka ngembuzo khona uzokhumbula ukuthi khona insizwa bathi njengamanje itholele indidane bese kuba khona insizwa bathi uPotso njengamanje futhi ungathi esinqumo esithathwa uPotso laxaza noma eshiya iqembu lamageza amahle phansi kwethu ungathi ngokusibuka kwakho nangokuphawula ngathi ukuphawula kwakho futhi yazi leyo ke singena iya ngokujula into yamageza futhi njengaphawula ngelilanga angisayithandisisi kahle kanje lokwenzakala ngakhona ngoba amageza yimi nabafuthi bangisebenza ngoba bengaseka amageza bengasebenza into edala kade ngicela basudlala uPotso bengafanele uthatha amageza ewaphathi bese ngoba bengakhulumi ukwenzakaleni ekusayeka umfana kamtshengiseni uright ngaba ngena ngoba sesithule kodwa akufanele naye ufuna ucela imqala baba kwenzakale njani ukuthi uPotso uphathe amageza ngoba seshonile lebathe khona baba washona ngoba ulo mfana lo wendidane umntana ndini akusuka amageza wakhe ngoba mangasunda umntana yami uzofika iyawufuna suke ngamphonti ethi uyawufuna amageza yabona manje kwenzakala lapha kahle la izingane ngeke yabona uyithola indidane uright kakhulu lapho kodwa amagezeni sengenelelile kodwa wena sathi ingane sakho ukubonisa nathi kodwa singoba bazi ukuthi umthini ufana mhamba isiphi eseluleko ongasinika amaciko abonakala efika manje empilweni kamaskandi angafana noLimit angafana nomjabulisi namanye amaciko asiwabonayo ukuthi afika ngamandla agalelile empilweni kamaskandi mfowethu ukuthi ahlale mfowethu athuthuke kakhulu asafisa ukuthuthuka kakhulu isiphi iseluleko njengendoda endala esiqinile futhi esinohlonzo esimkanti bomvu lemculo kamaskandi mhlawumbe ongathi ubanika sona leseluleko kuba abangahamba ngaso until beze befike futhi laba afuna ukufika khona indaba yomculo kamaskandi awukhuluma nami ukhuluma legend angifuni ukukhuluma isilungu kodwa sengiyilegend sengiyiqhethela khona ngidlulela khona
sengifaya ukuthi ngithi ngiyayidenge emntwini ngoba sengimdala kakhulu labafana baseza kahle kakhulu ngoba imithi ubana abanye abalayo baseza kahle kakhulu ukuthi izangane safuna ziqhubeka nemessage zibhala abafana sabhala kahle kakhulu angaso ndawo imithi nomjabulisi basabhala esele kwethu ungathi iyiphi indima noma iliphi igalelo elifike nokhuzana ukuthandela uMaskandi noma likhona indima edlalwe yilabafana ezingibabalile ababili uSenmaskandi nasePeterskandi siyazi ukuthi uhambe kakhulu ngesikhathi somgqumeni nomjengiseni noGumu noThozani Langa kodwa ungasho ukuthi ikhona indima edlalwe labafana esengibabalile njengo manje ukuthi angeke ngibe nomhawu sebeyidlalile abafana futhi bayidlala inhle kodwa nje engifuna ukuthi ngicele abafana bahloniphe isithunzi somuntu nomlandeli omkhulu kanjani kuyabuzothi singezele right bafike baphakamisa kwakuhle bamamnxusa endaweni eziningi kuhle lokho umfana uyafaneleka umfana ngokahle umfana shayela ngomnandi kodwa kunezinto engabaluleka zonke encane ukuthi lento le ema-toyinetweni zezala amafonini ungathi bathi uhlale nami nini bese uveza lokho amthanda sicela kakhulu lokho ukuthi ukhuzana kompozo utalapha liyansiza sebaqhulwini akusikho lokho ukhuza khona nje encane njengamanje ngenxa yokuthi siyazi ukuthi igapho ingqalabutho futhi insizwa esindala kakhulu emculweni njengoba ubeka nje uphinde futhi ngoba magalele insizwa esencane kakhulu uphinde futhi uyikhuza la uyikhuza khona futhi ungathi ikusasa kaMaskandi kubukeka linjani futhi eminyakeni engibalile ngabalo Gumu ngabala omeli futhi ukuzofika manje kubukeka linjani futhi kubukeka singakanani isithunzi khula kwesithunzi kaMaskandi ukuthi uMaskandi kwazi ukudlala yibhinqa kuphela futhi nomuntu ungazi nje ukuthi ngethini mawuqhamuka uhamba ngeprivate mhlawumbe ukwazi ukudlala emakhumbini uMaskandi abantu bangithi emakhaya kodwa manje uMaskandi udlala kwi-gym udlala kwinini yonke imonto ebalulekile enkulu ngengane uMaskandi futhi sesigabeni esikhulu kakhulu futhi thina solahla ukuthi silahle lokuzala izinga lethu izinga liphezulu kakhulu funa siubambe la ukhona yabona ngoba ubhemuzi kwabalile labo bathi bacula ngincane ngifunda isikole njengamanje ngagcina ngahamba nabo bazimalimala badlala emhlabeni futhi asiuba uMaskandi besenza endaweni efanele umuntu engawukhuphi uMaskandi ukuthi asifundisi kahle uMaskandi une-message ukuthi lokhulayo uyazi kahle umswala kusendaweni sesiphetha uzobonakala nohamba nezinto ezifana noJava Zimnike uzobonakala nohamba nezinto ezifana noShilo Mtekha uzobonakala nohamba nezinto ezifana noKhuzani kwethu kulezi ngoma zakhe ezimnandi kwethu usazoyikhipha usikhululela amanoni usikhululela mfethu ingoma ezimnandi kakhulu futhi uMaskandi ziningi kakhulu insizwe engayibala mfethu usazobonakala kuzokwenzekani futhi sikuthola nohamba nezinto ezifana futhi mfethu nama ngifuna ukubala yathi ubani nobani ngoba baningi bakhona abantu bakhuluma into engiyithanda angisho ukuthi ubani engizokuhle ngihambe naye kodwa uMaskandi baningi noma ubani ngahle ngihambe naye ngento emnandi emessage senza kahle kahle uzokuba nje umlonile kuya ngawe mina nje ngithanda emnandi nje ukuthi nini noma ngabe umzukulu noma ngabe umlungu noma ngabe uShwi noma ngabe uKhuzani noma ngabe uLokhuzani lo mfana ugcoka melezi angathini mhlawumbe amazwi akho sesiphetha mfowethu sesivala uhlelo ukuyibongela nje kubathandi bomculo nakibo bonke nje abantu bethu abasilandelayo emculweni nabasilandelayo kulolu hlelo futhi sizobakhumbuza ukuthi abasubscribe lapha bese bayalike bephinde bewashare futhi lama video lawa ke nje encane lesinayo njengamanje uzoyicelela nje support nokuthi nimeseke bafowethu kakhulu nimlandele futhi kizo zonke inkundla zokuxhumana niphinde futhi niwathenga ama-CD akhe mayisekhiphile bafowethu engakujabulela ukuthi ngikhiphile i-CD bangisapota kakhulu yabona into eningi angifuni ukaba bangithi ngathi ngiyazi thina sigcine ukukhipha sisakusebenza kakhulu ngama-CD kodwa online besingakwazi online bangisapotela abantu bethu basapota kakhulu uTikTok bengakwazi kakhulu yabona bayasapota kakhulu uTikTok yabona nje umculo uyahamba futhi ngibamanga ingoma yami iNokuzwana imane egolide bayithanda abantu imnandi yiso imnandi ihamba nje kakhulu bayithanda ngizokwenza ukuthi abafuthi bakhumbuze ukuthi ungakafika isikhathi sokukhipha i-CD uzokhipha i-single mhlambe angazi ngoba umuntu zokuba singithethe emnandi ukuthi ngizobe ngifake abantu bani labantu abakhona emculweni kodwa
bafowethu sibonga kakhulu sicela usubscribe bese uyasilandela futhi ezikabhoqo well studio uje ncane kube kumnandi kakhulu sibonge kakhulu sithi nje kuwena bye bye sizocela ukuthi usaseke kakhulu bese uyasilandela sibonga kakhulu